yule bibi anakuwa ni kifebe sasa, sababu umekwisha barikiwa. Nitaoa mwingine, nitaoa mwingine, nitaoa mwingine. Kuna watu Mungu afika nao mbali kibaraka, sababu Mungu yuko anaona hata kama nikimbariki huyu, iko sawa vile namwambia toka mume yangu sasa, sababu atafanya, ataenda bwenda bwenda. Ikafikia yule mtu akabarikiwa kuingia katika Yerusalema, anaishi katika Yerusalema, anakula katika Yerusalema, maisha yake inaambatana na Yerusalema. Lakini akalewa baraka, akasikia habari. Hamuna habari? Yeriko, Yeriko, kuna ambiansa za ajabu, kuna ambiansa za ajabu. Ni kweli batakwambia hakuna kitu kenye kumwacheshaka mtu na Mungu kenye kinakosaka onjo tamu. Hakuna kitu kenye kinaweza kukukosanisha na Mungu kenye akipendeze macho hii ya mwili, lakini macho ya roho itakikataa. Tutapendeza mtu wa nje, lakini mtu wa ndani ndio atachukia. Tanzania kuiba ni kitu chepesi. Unajipatia tu telefone yenyewe kuiuza, hata haina rai. Unajiazia tu mfuko makuta yenyewe kuitokea tajasho juu wa mtu mjia, haina rai ile. Mwili unafurahi, lakini roho anakosa amani. Biblia inasema mtu alikuwa Yerusalema, akatoka Yerusalema akaanza kwenda Yeriko. Sikia mpendwa, tuliitwa na Mungu. Hakuna sei mwezi kwanza nitajitolea huu mwaka kwanza, lakini mwaka kesho nitarudia, sivyo? Mandatu nayo ni ya utakaso tangu siku ulikamata hatua mpaka mwisho wa maisha yako. Mtu wa kiroho angesikia, angesema amene na nguvu. Wewe uliyepata neema, wewe uliyejaliwa neema ya kuwa ndani ya Yerusalema, katika nyumba ya mkate, kwenye kuwa neno la Mungu, kwenye kuwa baraka za Bwana, mahali huo Bwana anazunguka, iko anazunguka watu wake. Biblia inasema Yerusalema ni mji ambao uko na ukuta, umefungwa ukuta kusudi kia nje kisije kikaingia kiumize mwenye ndani ya Yerusalema. Lakini sijui alirogwa na nini huyu ndugu atoke muupango. Sikia, mimi na wewe ambaye tunaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, amini ya kwamba tuko msekirite. Kuna lupango moja yenye hauione kwa macho, lakini kwa macho ya ndani kuna ukuta ambao ulijengwa unakuchunga kwa ulinzi wa maisha yako. Ambia mwenye pembeni yako ya kwamba usitoke katika mapenzi ya Mungu.